Ngibingelele ngiphinde nginamukele uhlelo lwethu i-Untold Stories ngaphansi kwe-channel yethu iRomamanga. Namhlanje ngiphathele ubhuti wethu naye onodaba akafisa ukusibekela lona. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila mfowethu kunjani? Hayi ngiyaphila nami bhuti wami ngiyaphila. Kambe umuntu akavumelekile ukubuza ukuthi igama nesibongo. Kodwa nje esingakubuza ukuthi ubusuka kunendawo. Wendawo ngisuka eDurban mfowethu. Ngize nje ngokuzofuna amatoho la eGoli kodwa nje ekhaya kuseThekwini. Mhlawumbe ngaphambi kokuthi uze la eGoli, mhlawumbe mangathiwa siyabheka ukukhula kwakho ekhaya ukuthi ukhule kanjani nangaphansi kwasiphi isimo. Ekhaya ngikhule isimo senzima kakhulu ngaphinde futhi nami nganganaka because mangiphuma esikoleni into engiyenzile ebenzima kakhulu ukuthi mangiqeda umatric angiphumelelanga ka-matric but ngihlulekile ukulungisa ama-subjects ngajaha izinto eziningi iyo lento ngibona ukuthi ngibisele emuva kakhulu. Mhlawumbe mawuthi ukhule isimo singekho right ekhaya, mhlawumbe ungathi ukuthi besimo bese kanjani mhlawumbe mangathi uyacacisela umbukelo ekhaya. Isimo besinzima kakhulu ngangokuthi bengifisa nami ukubuyela esikoleni mangiqeda ka-matric ngiyolungisa ama-subjects but ngenxa yokubuka ukuthi angisenamuntu ongathi ngithengele icathulo futhi ngithengele uniform because nokuqeda ngiqede kanzima kunzima ukukhuluma ngesenaba abazali senibambisene nomzala no-auntie naye umuntu enabantwana bakhe futhi ephinde ezobheka wena ugcine nje vele usuthi hayi angisabe sengiqhubeka nempilo because mangiphuma esikoleni bengibamba lapha emakhaya makwakhiwa izindlu ovela abantu udaka ayibona izinto kanjalo ukuthi ngikwazi ukuthola amasenti apha ngithini ngizogcina sengila eGoli. Then kwahamba isikhathi kwaze kufika la khona ukuthi uthathe isinqumo sokuthi uze eGoli. Uma usuka ekhaya uza eGoli bekukhona umuntu ozofikela kuye. Kwaba nzima kakhulu ke ukusuka kwami ekhaya ngize eGoli because kuDisemba kwakukhona abanye amajidi engangiwazi ngasekhaya. Ngambuza ukuthi mfethu wena eGoli uhlala kanjani, wathi hayi mfethu mina ngihlala eBhenoni hostela. Kuyaphileka kodwa nje ukuthi umsebenzi engisawusebenza usangibhedela but ngizokufonela anytime ukhuphuke sizobona nje mawudla nje la upatanisa njengendoda uzoba grand. Hayi nangempela ngalinda ngahlala maybe March April lapha abangifonela wathi antwana nami kukhuphuka mangifika nje futhi akusumuntu engamblema because wangisiza indawo yokulala yena evuka emsebenzini ngipheke kube grand nje impilo ngayaqala ukuqhubeka ngivuke nami ngiyomaketha but ekuhambeni kwesikhathi ngamathi isikhathi esincane because ngabona ukuthi umsebenzi la eGoli awutholakala kunalokho mhlawumbe ungahlangana nomuntu ukukhiphela imali kunzima ukuthola umsebenzi ngoseGoli. Nekungeneni ukuthi singeneni odabeni lo lesize ngalo namhlanje kwahamba isikhathi ngoba usho ukuthi uyamaketha kodwa izinto ayihlangani. So kwagcina kwenzakalani? Mangimaketha bafo izinto engahlangani ngathola omunye umjido osebenza ebox. Wathi kimi esiphethu imali yalapha incane. Cabanga unyaka engikhuluma ngawo ngo-2022. Wathi 600 for ngenyanga just nje ukulanda amatroli lawa asuka abantu bebethenga phakathi emall bephume nawe niyawalanda wabuyisa ngaphakathi. The way imali lincane ngakhona but angicomplainanga ngamtshela ukuthi hayi bafakunankinga cause oba nalowo msebenzi akusumsebenzi onzima kakhulu just ukuthi abantu bephuma namatroli wena uyawabala phinde ubuya nawe abisela hayi ngizovela ngizokuza ukuthi lento iyahlangana noma ihlangana. Kusukela lapho hayi ngaya kuyona ubaforce kakhulu umsana ngikhuluma nomlungu wakhe ngawuthola lo msebenzi ngasebenza ngawuthola lo 600 njalo ngenyanga cause ukudla bengingasho ukuthi ngidla ku iskhaftini lo 600 bekuwukuthi nje mhlawumbe unokuphushela umuntu onemali etrole kuphela u20 leyo uthenge something ayibona ugcina nawe uzuza ukuthi hayi noma ufika lo 600 but masesebenzini uyawathola lo ma-tips ukuthi babe matende kuba ngcono ubambise labo mama labo babambisayo kube kanjalo bafuphusha kwabo. Sahamba isikhathi usebenza isikhathi singakanani la uphusha khona amatroli? Ngizosho nje ukuthi ngisebenza isikhathi eside because ngayeka khona ngoba sengihlangabezane nalenkinga le engizoyisho la. Ukuyeka kwami nje ngoba vele bese ngihlangane nalenkinga le ngihlangane nayo ngagcina ngiyeka
kwesinye isikhathi mina ngitshela ukuthi idlozi uNkulunkulu bese ngibe inhlanhla because if nje bafuna ukusiqala nje phansi le story sami ukusebenza kwami lapha ematrolini ngathola omunye umama uhamba ngemoto ngingasabi ukisho nemoto yakhe kuthiwa imotoni lo mama ngiyamphushela itroli kamnandi sahamba saxoxa vele mina ngumuntu okhululekile ke kakhulu sihamba saxoxa nje ngiyamxoxisa hayi akanankinga futhi naye sayixoxela meqala mayefike emotweni evula imoto evula ibhuthi ethuthuthu ayithathele impahla zakhe esetrolini because mina ngimele itroli ngifake reflector vele lesenza ngawo ngithi hayi mama angi-expect imali kumsebenzi wami ukuthi ngikhiphele izinto etrolini ngifakele emotweni hayi washo ukuthi ayiwazi ukuthi ngampakishela nje kwa right yonke into wasethi kimi inkinga uqala kwami communicate naye ukuthi wathi ayikhuthuza imali ngamacoin ayisekho nemali angangipha yona useno cash kuphela wasethi kimi nginalo ikhadi ngathi mina nginalo wathi angibizi number yami uzongitransfera something ngathi ngabonga ngamnika inumber yami wangitransfera i300 wahamba futhi kwaphela 2 weeks to 3 weeks wangifonela wathi usasebenza la usebenza khona ngathi yebo mama ngisasebenza khona wasesengibuza nje kabanzi ngempilo kunye ngeke ngiveze saxoxisana ukuthi ngingakuphi ngisukaphi kanjani cause wathi mehamba ngiqeda nje ukungitransfer imali ngamtshela ukuthi mama noma yimuphi umsebenzi ovelayo orona la usebenza khona angikhethe umsebenzi sacela ungizamele mengifonela sesiyakhuluma ukuthi hayi khulileka ngizokuzamela umsebenzi ibambe nje lapho ngayi uright wena lapha endlini ayikho into shoda ngayo ngadayi ngiright but if kukhona ongangisiza ngakho ngangizama waphindwa ngithi 500 etamane engichecka nje but ngina leyo nto leyo ukuthi hayi manje umama mdala ngingacabangi but the way sikhuluma ngakhona sikhulumiswa kwabantu engathi siyalingana hayi ngabe nankinga nje insuku ihamba ngenye Sunday engifonele ethi kimi engifonele ekseni ethi nje baku Sunday uyangena nemsebenzini ngithi mina ngoba kuyimatend ngiyangena ethi yena ayikho indlela ongenza ngayo ukuthi uzobona kwami nabantwana bami ngithi mina akunankinga ngingalofa angempela mazithi 11-12 ngeSunday efike engithathe sikwakhe masifika kwakhe yabona nje ukuthi umuzo right mina mhlambe ngitshela ukuthi sizokhuluma indaba mhlambe ngithole umsebenzi hayi efika futhi kunabantwana nje but abekho badala kimi abanye babacishe silinganisha ukuthi hayi ubhuti usabela endaweni so ngifuna izongisiza nje ngokuncane nje la ekhaya ngifuna ukukhombisa ngifuna ngipendele umuntu othwele kanzima kanje hayi bengabi nabantu inkinga futhi abantwana bengincedi lo mfana engincedise futhi spend kuze kushaye u4 sidle ephinde ngikhaphe yela ngihlala khona ngemoto yakhe ephinde futhi ethi kimi uzongifonela ngalelo langa lelo wangiholela ngalelo langa ethi kimi hayi anything evelayo sokhuluma ayiphele nje isikhathanyana futhi engakhulumi kwesinye isikhathi mangishayekile ngifisa ukumcall back kodwa ngibuye ngisabe ngithi mdala mama kodwa futhi ubuye ngisize ngizobe sengithini kuye angithulele hambe isikhathi ephinde kubuye futhi kimi ngifuna hayi man umsebenzi wami ungivele samwebe ngibhizi kakhulu but lento besikhulume ngayo angakuhlanganiseli angisekho endlini ngikwenye indawo ungakhona ukuzongibona ngithi mina mama noma yini ngiqale ngithuze na ukuthi akasekho endlini because endlini vele ushilo athi uhlala nendoda yakhe nabantwana bakhe but Sunday yakhona ngafica mina indoda ingekho ngithi mama nginankinga ethi kimi ngigibela ama taxi ayeJoburg because mina ngiseBhenoni kusedinga kakhulu ukuthi mina naye sikwazi ukumithana but mase ngiseJoburg kuzoba simple ngempela ngithi akanankinga ngitransfer 200 sometime ngigeze ngihambe ngeJoburg ngifike eJoburg ngilinde eduze kwerenke ngitshela igarage ethi shell garage
ngime khona kuleyo shell garage. Akuphilanga ngisho 30 minutes kuleyo shell garage mefika isikhathi wango 2-3 mefika shuthi wayisaba ungitshela but maybe indlela engangigqoke ngayo or engangiyiyo for mhlambi la esaya khona bengayithandi engasho lutho nje ngifake isitolo sezimpahla ngikhethise ngigqoke thathe indala ngifake esikhwameni singene emotweni nami sekunzima ukubuza ukuthi siyakuphi angisambuzi sambe masifika indawo leya ngathi sa hotel masifika lapha na hlala etafuleni eode khona amaphepha ngawathola etafuleni anokudla manje mina ngikwazi ngalokudla okubhalwe lapha phansi ukuthi ngizothi ngifunani ode namajuice engibuza ukuthi ngiyaphuza ngithi mina ayish ngisabe ngithi naye kuyangiphuza ethi but mangaphuza namhlanje because ingqondo yakhe ivalekile maybe ukujabula la life kwesinye isikhathi mangajabula ukwenza ukuthi ezinye izinto engenzeka ngendlela right hayi ngithi mama nginankinga ngenze nje ngendlela yakhe sihamba isikhathi masithi 7 hayi ngiyabona manje lo muntu lona manje ubusy akayimisela ngokuhamba nami futhi ngisaba 7 ntambama 7 ntambama yena mayibiza ngibizele Jozi ubizele ukuthi ngizolungisa indaba yamatoho uthe solungisa indaba yamatoho mina mangibiza but akaka show ukuthi kuzohlangana ngendlela right because mangikhumbula kahle bengilahle nepasi wathi ufuna ukuthi izonginika nemali ngivukele omafezo ngokwenza ID besikhuluma nje izinto ezikanjalo but ezihlanganisa umsebenzi ngoba isikhathi sihamba kuze kushaya u7 awufikelwa nje umbuzo kumbuzo ukuthi kanti lokho besikuzele kuhamba kanjani. No angifikelwa lokho ngangokuthi ngiyamsaba nokumsaba ubumbuzo ezinye izinto but wenza ngakhona izinto sengithi mina ake ngibheke yena ukuthi so hamba size sifikile because in the meantime ngiyambona ukuthi yonke into ufuna ukuyenza ngendlela right uyakhomba ukungikhathalela but mangimbuka futhi noma ngicabanga ngengqondo yena akekho lapho there's something ayicabangayo mina lengiyisabayo but phinde futhi ngiyasaba ukuthi ngizomqala kanjani ukukhuluma naye ngangokuthi noma ngisengidinga usizo ngenye into ngiyasaba ngenxa ukuthi ngam-understand ukuthi kahle kahle inhloso yakho ukungisiza or inhloso yakho ukuthi mina naye sisizane. Inkinga yafika kuqala lapho ayihlale lapha ehotela esethi kimi ayi oba sekulate umuntu ogibela ama-taxi yena uyasaba and mina uyasaba ngapha why singabhukhi silale khona la because vele yena usebenzela ngakhona la ndawo angazi but uyadlula koJozi angazi noma ushona koRandburg ushona kuphi ngithi mina kuye ngiyakuzwa lokho but ke mina ngijwayele hamba nama-taxi nje sekulate hayi empilweni angathathwa ama-chance mase kulate ngithi mina kodwa leyo mali engaka maybe ngangenza something mina ngayo nasozokhokha ngayo hayi ngikhululeke ngemali hambe lapha phakathi ekhulume nalabantu becela amathikithi ukuthi sesizolala la ebhadala lonto leyo mangimbuza ukuthi ngizolala kuliphi ikamera ethi sizolala so2 lo uthi ndaba umsebenzi vela kakhuluma ngayo ndaba umsebenzi sisakhuluma manje ngayo sesikhuluma ngalokho kwakhe useyangibrasha manje angisa-understand kwenzakalani but ngoba nami vele lento le mangizokhuluma iqiniso lento ayenza kimi nami ngiyayithanda just ukuthi ngiyasaba ukumkhombisa ukuthi nami lento afisa ukuthi yenzeke phakathi kwami naye ngiyayifuna ngendlela amdala ngayo kimi kwenzeke ethi sizolala sobabili ngabe ngisabuza futhi ngithi hayi nginankinga lapha amaruma lapha la ibhuke khona vele mawungena nje key number uyangibona kule side ngapha kwa left i-bathroom lane ebavu na yonke into ne-toilet umbhede sitting room i-TV ifoni yamahala eduze umbhede mafuna ukufona mangifika amavasi lapha mangifika singene ebhavini ngithi ngiyageza egomule naye ngilandele ebhavini hawu kwenzakalani manje ubengibuza ngobelokho ethi mfana wami since sisazana but manje sengibiza ngobhibi ngayibona lapho ukuthi hayi shuthi ziyasha nami sengismayile ubala ukuthi hayi shuthi uNkulunkulu akaphi ngasandla kuphela ngomcabanga sengicabangela kwenzeka lento oyithandayo nawe kwenzeka lento engiyithandayo manje sageza kwa right saqeda salala ukuthi kwakwenzakalani ke lapho ngengisandlala kakhulu salala futhi savuka nje futhi ekuseni sa right wangisendela 1.5 wengabayiqala ke futhi ngiphi imali engaka
angisendele 1.5 akuthiwa ama-Uber ngangisagibela kwangirequestela ngabuyela endlini nempahla engifike ngihambe ngiyigqokela endlini ngiphethe ngoplastic sengigqoke ezintsha manje hlanhla leyo lo muntu engize ngayo la eGoli ngimthola usemsebenzini laba bahlala nabo Stella Town Totoro izola sikaze sikubona ukuthi khona bengisajike khona hayi saqhubeka ke hayi sazana wathi kimi sesicela sesiyakhuluma manje wangitshela ukuthi hayi nendoda yakhe umuntu kanjena imuntu street kanjena mina ngamfoneli yena uzongifonela mengidinga umsebenzi njalo akayikhuluma but ngiyamkhumbuza ukuthi hayi ukhumbule ukuthi ngawufuna nje umsebenzi ethi kimi ngisho if kukhona into engishoda ngayo. So uma sibuyele emuva kancane mayekufakela lo 1.5 kwaba 1.5 uyasho ukuthi lo 1.5 lo 1 hayi uthi nje nizoyibheka njengendoda so singasho ukuthi wakhokhela futhi ngasho ukuthi angikhokhela makhamba isikhathi ngoba uyisho ukuthi makhona into oyidingayo ungasho futhi kukhona okunye kuphinde kwenzeke makhamba isikhathi kukhona izinto ziningi bafisa izinto ebezenzeka mina naye behind futhi ngokweqiniso mase ngizokhuluma nalezi ezigcina sesingifaka enkingeni ziningi kakhulu izinto ezizenzile bafunga ngokuthi silastile maybe 1 year 3 months sisonke cause lo muntu ubengenasikhathi sengingasho ukuthi lifeini isikhathi nesikhathi asitholayo sokuthi abe free ubesichitha nami cause nango 11 ubenokusho ukuthi ukuphi oza thothi kwesinkathi noma singeziwahamba efike la eduze la ngihlala khona epaka imoto ungena emotweni sixoxa ephinde ihambele futhi mhlambe ngishile lo mali leyo nami ngishoda nga something umefona ngimthethi ngathi ngenzeka ukuthi ngifuna ukubheka umsebenzi endaweni ukuthi engizamele and lo nto agcina sengivala umqondo nami sekunzima because imali ngiyayithola kuye but angicabanga ukuthi mhlambe ngiyibeke ngiyokwenza license or ngenzeni ezongifakela imali kunalokho nami sengijwayele nje ukuthi mangifuna imali sengicela kuye uyayibona izinto ezikanjani. So makwenzeka zonke lezo zinto lezo ngaso sikhathi leso usaqhubeka yini lapha ubuqoqa khona ingqola amatholi ngayeka bafuna bhanga ngayeka in the meantime ngiwejuice kodwa into yangiyekisa kakhulu kwasho yena wathi sekuzolunga benginika lo 1.5 wathi ngifuna nokwenza imali ukwenza ID angivukele home affairs because ngayilahla ID ngavukele home affairs laphela nje iviki ngashiya kanjalo wangibuza futhi lo wayengifakela ukuthi into ekwenzakaleni ngathi bafa ngiyekile khona izinto engisayilungisa ngiqambela amathi ngifuna ukwenza license for lifting ngiqambela nje izinto engamanga wathi futhi anginankinga mase khona ukuhlangana naye ngalokho ngiphila naye egcine esho naye ukuthi lento ukuthi ngihlale emawostela akayithandi ngengikwazi ukuthi mhlambe ngizame iroom emalokishini ngamtshela ngathi ama-room asemalokishini ayadura because angilitholile la lithi 1.2 wathi ki-max imali le angizame nje ngihlale elokishini ngambuza ukuthi izinto wathi kancane sizohlanganisa wathi akunankinga kwahamba futhi isikhathi kwenzeka ngendlela yakhe wathi ngelinye ilanga ethenga izinto ezintsha endlini yakhe njengoba wayesengintroduceile ebantwaneni bakhe ngathi angafika mina ngazothatha izinto ezindala kanti uyazi ukuthi uzozisa leli room lelathi ngilibheke njalo ama-clean amakhona lezi something yenzakalayo ngiyabizwa lapha naye uyangilanda noma kuyikwesikhathi mangama-Sunday nje makwenziwe izinto noma ingadi nani makukhona inketelo uvele uthi sethenga elinye nginikeleze indala ngagcina nje nami erumini nje sengi-right nje yabona. Iziphi lezi zinto lezi ebezenzeka igcine zakufaka enkingeni? Izinto wena bafesi igcine zingifaka enkingeni kusho ukuthi umama ngazi ukuthi bese senza kakhulu or kwenzakala kanjani because the first day mangikhumbula kahle khona iSunday engangikhona kwakhe la hlala khona nendoda yakhe yabuza indoda ukuthi ngubani wachaza washo futhi ukuthi hayi akunankinga mawuthi umfana wesokolele kanje kodwa ngambona nje ukuthi baba akathanda nje kodwa khona insola ayisolayo hayi nangempela nangenye iSunday ngiphinde ngibuye mhlawumbe ngaphezulu baba uthi asengibonile ngabuyela ama-Sunday amathathu kwesi-3 wabuza futhi yena ukuthi lo ndoda ngiyavuma impela uthi kanje kodwa manje akusapheli Sunday nje le ndoda isabuya ngafuthi iyabuya kanti yena mayichaza ukuchaza njengomuntu onjani ungichaza njengomfana onomoya ophansi
ukhulela emakhaya ufuna umsebenzi and uyafisa ukungisiza cause nami ngamsiza ibhanjelwe isondo lemoto ngingathumeka umeveze indoda yakhe wayiveza nje ngento kanjalo le ndoda kwathi kodwa mase kuphele ama Sunday ay3 yasho ukuthi hayi noma kuthiwa kunjalo kodwa lo muntu ngathi usumthanda kakhulu ngathi ngathula mina wakhona wathi hayi baba kukho kanjalo thatha ukuthi umuntu mehluphekile kumele umsize naye ngenye indlela hayi yaqhubeka nje le ndoda yanganaka nje le ndoda le kwathi ngihleli kule room yami sinini ngifonelwa ile ndoda le ngiyayibuza ukuthi lo muntu ithatha number yami mangikansi phone ngibona number engazi ukuthi sure ngithi yebo uthi ukhuluma nomuntu kanje ngithi yebo baba mhlawumbe ngabe khona nomsebenzi osungitholele wona ethi umsebenzi engitholele wona ukuthi udla umfazi wami ngathi angazi ukuthi ubaba uthini basethi ke ubumfazi wami mangikhuluma naye uyithethe uhlakaniphile mina ngizobulala wena ke wamtshela lento engikutshele yona khona uzokuthola bakusho ukuthi uyodlibhiza nomshado into engayisola ukuthi ubaba mekhuluma nomfazi ngathi nalo baba uyamsaba nomfazi or uyabona ukuthi umama ngathi uyonemali kakhulu kulela khaya there's something eyenzeka wrong hayi ngamtshela ubaba ngathi hayi baba nginankinga ke ngizokwenza njengobusho kodwa lokho kushiwo mina ngikwazi wathi ngithi ngiyakutshela mina ngathi hayi baba nginankinga hayi mina ngahluleka ukubezela ngamtshela ke lo mama ukuthi ubaba wakho ufonile kanje wasithi hayi lo uyangihlanyela ngamtshela ngithembisa futhi nokungulala waphindwa fona futhi lo baba ngiqeda utshela lo mama ngekudala maybe usephela iviki eli1 wangitshela the way sekumele ngilibale ngakhona the way sengihlukanisene because vele ngathi bengasekho mnandi nasendlini mangibuka nje kwathi kusenziwa ngakhona ngathi ukuthi sixatshana njalo ngenxa yami ngathi nalo mama besethi ngoba manje ngathi ukuthi lo mama umgadile entweni azenzayo yena mesiza abantu ukuthi uthandana nabo lo mama sekhompyutha usefuna ukuhlukana nalo baba lo baba akakhombisa ukuthi manje sengangibulala noma yinini ke kuningi sekungenzakala kimi ukuthi hawo kodwa nomzane ngishiya ngathi mina lokho angikwazi kodwa into isinqumo sengizosithatha ngeke uphinde ngibone kwakho ngeke ngisakhuluma nomama wakho ngizomblock akuphelanga ngishiya iviki kwangathi ngidonsakelwa inkaba angangaba right ngayibuza ukuthi wenzakalani ngimtshele nalo mama ukuthi angikho right engabise kodwa ngitransfer imali kanti lento iyaqala kanti kusho ukuthi saqala mathi ngidonsakalelwa inkaba kanti lokhuzane yami izovuvukala igcine yankulu nalo mama egcine usengathi manje naye usiyangicrossa sezwani nasenza ngenye indlela ngagcina sengidecide ukuthini ukuthi hayi angibuyele ekhaya mangifika emakhaya ngathola into yesintu bangitshela ukuthi hayi kwenzeka kanjena ngacela sengiyera lo baba lo mayibamba ukuthi wena nalala umfazi wakhe uqhubekile nalala futhi siqhubekile salala mina naye because yena kahle ngoba manje uyagula kusho ukuthi lo wamcupha unkosikazi wakhe ngasho kanjalo ukuthi kusho ukuthi wabona ukuthi mengibulala sekuzojamba ngoba sebexabene nomfazi obesizokwazi nomfazi oba nomfazi ngathi khona la kwa-answer khona ifoni ngikhona imibuzo ukuthi ukuphi wathi mebulala mina uyokazi ukuthi uye vele uyebengibulele wathi aye akahlukane nengane inganeni ufuna ukuyisiza ukuthi berade life njengoba naye amsiza naye khomba naye lo baba wasizakala ngenxa losisi uyayizwa la ihamba khona manje wathi oba naye wamsiza shuthi lo wabagcina sethatha ezinye inyathelo abuthi izomsebenzela wayeka lesi ayibona ukuthi sizomfaka enkingeni so kahle ucabanga ukuthi lo baba lo naye wangena ngendlela wangena ngayo nawe wangena ngendlela ukuthi nomthole engashadile wamthole engashadile